Narua kanisa ya EAPC kaare niremi gwita na mbere na igongwana riao ria ontuku ya kiumia na bubumanite na mpatho iria cionekete cia atongeria na Kristo ba kanisa eu bakiaria Kristo babane borotete bonene mutumiria wao Humphrey Kiremi amwe na memba bawe bakamiti ya kanisa kiria bakuwa kwina wamba no tumiriboti agiribwa kigina kanisa eu baugite kinya atongeria baba ni bethrite bakibangira kanisa eu batimitonyete ori kwina memba bethrite bakithangi kwa oku Mati Mugambi na Chionkuruki Uko ikanichani ya EAPC kare keri wandia mwembege chigombunge kia maraete geri mo unjia na nkinya kia magia kega kaniche no bagera nirete njara na gutiga kanicha katheri imo thenya we munthe Menesele netedia kanisa ya kare ende touga pasta na kia magia kia they must go kiolo kibu kuona aria kila kana gitole this and gents kiuni kioto au ni thina ya umire kiolo kia twalirwo gya kilo na ngiri ngani 70 lakini kila kintu gya provident ni kintu kinini mo kya gorwe kuma ngiri 70 tukwambia claims jetu au ni twambiria thina antu bakambia nya kulinga kwa kanisani kumuthwa kanisani mbi tani luni barwa tu batumire kuringana na bamwe baetigeri barienda Pastor Humphrey Kiremi na kiama giake kuma umobichi bakiugaga bari na ungumania na withanio bwa mbecha cia kanisa ira bakwirwa barute ntugo gwa ntugo yo maito bano wikanisa eno ikothurirwa kiama kitu takwenda nikio tugucokerwo kiona taka na maguru kinya na kwale to thina ya ngambi mathabu tugutarira twarwa ngambi twairiwo no twaire inugo tukeja kanisa ne twejeta maromba na kanisa ni yetu twakite tule tunywa sabi tukarombera gitina kya muti no tototona tototonyera sabi jithini utongoria bura twathurira batu tikwenda bwajaere tutenenke basabi nonto amasingo mathaci jaja nyombeje jaretwa maraya tibatere gutonya kanisa na jarombera kupa batere kurombera ome bakiongera baugite mbecha cia kanisa enu yao iriura na njira batakumenya na bauria bakaingirwa nja ya kanisa ai pastor yu amona kwithirwa ai bangaikite na nkinya kuthina bunene bagikaya gwaka kanisa enu riu nande mwankira thaitwe kaba kwenga asirika bamwe kanisa ene baruga bate kwenda kubona tonya nande asirika baba kwengwa kanisa ene ri bakengwa bete nsobine kana bakengwa bete ko kiga kira tukuria thirikari tonyere itutethie pastor ju twale nwe rira thingatire mbeca inu barothire raini bamuringithia transfer nonto gwena mwekuru wake ibare atongoria ndeni ya parish watueka parish na wilaya ya General Gitonga nio ya riu kuthamithia pastor yu wanandi ngova tarutha tiga kuingirwa nja na kanisa guchokwa mirango kiama gia pastor na nkinya Pastor Humphrey Kiremi etigeri baba baugite wanandumio na nkinya mpuro bagwataga kumania no tongoria bwa kanisa no bura batakwenda kuna kiama kukialungamite kiolo kiama kukialungamite kiolo nikyo tutendaga uwe aitire sala etoka Lawrence Mutweli aitire sala no nwa nyana sita kanisa no kande kinyampangau ekinyete na ntunwa aichanjwa kiolo rira ndarungamia kanisani gwetia mbeca inwe kuria kureta ntugi ya nkondo irio ndaburirwe imukwake echiari ndi wa parish na ndairwa kotini kugutindirwo kesi General Gitonga na kiama giake kionthe igeriari etutandiki bande to kwaraniria no tongoria bwa kanisa eno ari ogo Pastor Humphrey Kiremi ringaiga nyuma ya Pastor Humphrey Kiremi kurega kwaraniria na ndiki bande to kiripotera wero weekend kuma gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Mati Mugambi.